Kesur jing dawa ban penkelabiyang ya kesos kular belai soy hap dengka Asam ban Meghalaya na kajingnya penbet puat agawat benengkong. Kalanang sawajam hadim beginong elam kah New Trap Youth Council HYC gila penlong da kajingnya pat ba hapathar khama. Da kabara aru di gijing tho ban persya eksorkar jela bat bandawa banuan raabyang ya kesnong lengkong bat Jibri Gaun syapok kejela Meghalaya. La ban kedau bagani kejing mi ki nong elam ke HYC ban penlong yang gani kejingnya pat ba kalong ru sibenta kejing kop jong kaseng gi bor ke sorkar jela Meghalaya. Kentup nadu menteri rang ba ke jela bat ka kenun menteri ki baran hapok ki regional committee banyatai pat ba halor kejing penbet puat akawat ke beningkong. Hababon teli gejaka kila syapan hap syaka Asam. Ha kani kejingnya pat ba bat kejing elang pat ba ha pathar khama. Lawan bani syimbenta di ginong elam ke HYC berkentup ya Uba Robert Jun Karjaren Presiden, Uba Roy Kupar Senram General Secretary, Uba Rahembor Saibon, Ba Donbok Lang Karlingdo, ki Vice President, Uba Jason L Nongrum, Presiden ke HYC Riboy District, Uba Najim Karmalki, Presiden ke Western Riboy Darbar, nalor kiwi-kiwi. Haba keren kene ke jingelang pat ba hadian ka jingyat pat ba. Ginong keren kila kentho da kebetenge eksorkar MDA balalam kemat do Konrad Kongkal Sangma. Lembat ka kenhun menteri jong u da kebakeno bakila syuli lam ki jaka jong ki makhasi. Syaki bor jong ka Asam klem da buram syo wat ki jing pensisha leng baki kot kisla ki bladon nadu ki menbarim. Da kinong elam hima iraj bat ki makhasi. Bat ka jing sngo jong ki pat ba nong shong shnong ha ki tan kaput. Kila pen pauru badangshan ke kaseng HYC hadian kejing penlong kejing elang pat ba hanong ston halor kejing persya eksoskular. Nrai lami penban kejing kentho kala bagaseng kalek kamsan pertai halor kene kamat. Hagabaidai bagani kinong elam ke HYC kila pensyai bagaseng kadon ila kanong rim gabas kem halor kene kejing persya ekososkular. Bat igani lanang penskem hadian kejing mi jong kinong mi kamat pat ba ka Rambrai constituency kibala penpau kejing angnut bagitu gejaka kibala sya kentup sya Asam daiban penpai biang sya Meghalaya. Uba Roy Kupar Senram habakran hakilat patai kubor ula penram jor ke sorkar jela kabala syukur ki pat ba da kebakam bai kene kejing penbet puat akawat ke benengkong. La pendap kat kum ka kaipot jong kesenam arhajar katwei. Nrei kejing sisha kam semlong kum ta ulong ha kaba ula benrap banamar kat kum ka RTI kabaliok da keseng la pausyai ba ka sector 6 ha bakla para hariboy kapan pausyai bagi snong kita wa kene sector idang dai banhap sya Meghalaya. Nrei kesorkar jela kalai lilam penban ya kesnong lengkong bat Jibri Gaun syaka Asam. Ulong syok-syok bakum balakam da menteri rang ba kajing penbet puat la pendap da bapet benia ya kimat. Kibadan kam kata ban paish kikot kisla badan kihima bat kiraj bat kajing long jingman nado kipor ki bamenchwan ne ki historical facts bat ban buram kajing sngo jong kipat ba kibadi kinong snong aga jaka kaput. Nrei ula kedo ba yakine baro lakran lamler do menteri rang ba kejela. Syusyuru na kaliang kinong kran na kanigasi kladawa ba kesorkar jela kadeban kemi benia abyang ya kesos kular blesoi ha pedeng ka Asam ban Meghalaya hakamat kesorkar pedeng. Namar bawat ya kariti sensyariru la ban penkelabun sien balai mla ya kene kesos kular. Bat ba kajingi penbet puat akawat kebaar kam de syuk ban bakla kum belaja akawat ke beningkong. Kam tam ban buram bat kenkor ya kajing sisha kat kum kikot kisla bat kajing sngo jong kinong shong shnong hakatan kap puat. Konrad Sangma! Konrad Sangma! Konrad Sangma! Preston Tensang! Preston Tensang! Preston Tensang! Preston MDC Jirang Bolat Hari Rapan kikina Bakine Kikharangok Kibadan Hapok ke kabinet Jong ke MD Kim Semlawan Tongin penau Lada Kimwan ini no Lada Kimwan
ni ba challenge la ki wan kemut ki la mai to manda pinai bantet ba kini kipi kemudian untuk MD kiaram tong ini perlu jadi hati ba kiaram na kata MD mentok Dito Alliance Dendai Parari Balainya lom kumle Nathai Pidep Katon Gadam Dendai Ramdan Gadau Nganadong Namulai Neslong Nganampoy Hangmin Nasrosi Bagani Kesenang Jirang Patar Kema Kamsyum dan Kemirun Kepa Benamai Omdan Kemirun Kepa Mafi Lala Bilan Kemirun Kepa Omdan kami ke HYC Bagan Perlong Jirang ini Benamai Nakaliang jong kaseng ngila keren na kabasya ba ngim persya ya kata kajing ya penbet ya uput mereka ai kabangi ngi persya kadai kajing ya penbet ya uput klem jingbut renti ya ki kendon bat ikikot kislah ya lor kata kanong rem ka kumbangi ong ba ka HYC kanget ba kadai bandon ka fair play kamdai bo ong bat ngin keren tang mangi kiwei ki jusngam te hakani kisngi baladep ngila khot da ka baai kilat ku patai kubor ya ka open debate akabang ngila khot ya chief minister ya ki minister bat kumjuru ya baro ki MLA ki ba kersyane kani ki MOU bakin wan hakmat jong pat ba bangirungin keren makiru kin keren bat ai ba upat ba unrai ba menu badai bat menu balad tek ba susi kalong ba kani kesngi akabang ngila bu ya katarik bat kapur ban pelong ya kani ka open debate hangni po patar khma po jirang constituency jong Kariboy district ngila ap adu si kenta namar ngibu ya kapur khat arbaje ngisdang ya kajingalang ka jongi ya kapur si beje tam ne ka basusi kalong bawat uwe MLA la ne utaw nong kersyan ya kata ka MOU la ne minister wat chief minister ki khamshim lawan tina kalayang jong kaseng kumbang ilapan bana ba walaki wan ne kimwan ru kajingalang ka jongi kajing persya ka jongi ya kane ka MOU beriti kan ya chakmat bat ngila pelong ya kane ka jingalang ha bang ngila pensuthu pat ba bat ngila peniru ya kikot kislah khmat jong pat ba babalay kasang HYC kampadiang yang kena MOU beriti bat kabanengkong kabang ikwa ruban keren na kabasay bat kabang ngila keren na khmat jong ba kalong ba ukonrat sangma nakapor sa kapor uong ba kani kajing penbet put kaba maula le kadai bet tik na kikot kisla jong tau snam arja khatwe reka hadin ba nakaliang jong kasang ngilawat ya ka RTI ban pan ya kita ka report jong snam arja khatwe ngilap baladagi pet ya ka sector 6 kaumut hapok bakalapara sector ka sorkar Meghalaya usnam arja khatwe ko ong babaro kisnong kabak kentup ya ka lengkung bat ya ka Jimrigao kidai banwan cepok Meghalaya nela dengi pet pang ya ka MOU ya ka balasain do u Konrad Sangma bat u HBS lanu Himanta Biswa Sharma ngilap ba ya ka Jimrigao bat ya ka lengkung laai cepok Asam tika jingkeli ka bang ikwa ban keli u Konrad Sangma lada piong ba ka labes ya kata ka jinge penbet put kat kumur ka report jong snam arja khatwe balai pat kini ki artli gisnong ki hap apa mega ki hap cepo Asam tingi kwa banya syai halor kita ki namar mau ong na ki udon ni ki kot kisla ngiru ngidon ni ki kot kisla tingi kwa banya syai kata andre nakaliang ka jongki ki khlamwan Konrad Sangma ka jinge keren ba ka jinge kendu ki seng balang ya ka bangiru ngilalet ula keren ka bosyai ba ka sorkar kan penbet yo put usam kat kum ki santli ki principal Ndrai ka bagsusi kalong ba klembut ya kini kisantli ki principal ndrai la pensyong nong rembet tang ya kawe ka principal kata kalong ba kinong syong snong ha gitu ki jaka kinrai la on le cha Asam ne on wan cepok Meghalaya ndrai ngikren do kada bahasa banong bakani ka jingle kalong ka babakla namar ki babuni ki snong ki badon ha kini ginriu tli ki sector ya ka bala penbet menta kidai ki snong jong ki hima kasi wala ki syong de ki garu ki syong de ki mikir de ki coach de ki rabha Reki dai pat ka jaka jong ka khenduk ka siap jong ki makasi. Ta ka jingkeli ka bangi kwa ban keli Konrad Sangma. Kalong bakumnu unong syong wai, unong syong thap, unrai. Baka jaka jong hi makasi kan le cha Asam ne kan wan cha Meghalaya. Kata kalong ka bom syong nong rem bat ka bangim la ban pediang. Bet dai halor kata nong rem ru. Baki hima kasi ngiyo iba ya ki hima kasi klem khot lane klem kenjok ketien swabu unlet ban sign ya ka MOU bat u chief minister jong ka Asam tingimla ban pediang ya kani kajing penbet put akan ka phase 1 bat ngila kentu bat ngidawaru no UCM baka phase 2 la da kalong ban ya chakmat
kadai ban yak tik kat kum kalenti ka badai ka umut basantli principal dai ban penteri kami kita ki santli principal balada piong ban pet ya ki kot kisla kidai ban pet ya ki kot kisla bat pensyong nong rem ya ka historical facts ka umut baki snong ki badai hi jong ki hima khasi jong ki ilaka khasi kidai ban wan pai la ne ban syong ban hap hapo Meghalaya om ban aj po asam wat lada ki syong ki rabha ki coach ne kinu ki jai ben riru lada ka jaka ka dai jong hima khasi kadai ban wan chapo hima khasi let's say kani kandai ka jing senang ka bang magi khot kala daw konrat sang ma usngo ba ukwa ban ya debate halor kani ka phang lani ki minister ki jong u lani ki MLA ki jong u ki bakershan ya kani ka MOU ki kwa ban ya debate ban ya tai ngilong ki balak koloi pi pen krek ma pi ka jaka pi pen krek ma pi ka por ba de ka sngi ngilong ki balak koloi ndre tang ka wingi kwa ban kren da ka basai kamdai hapo sekretariat kamdai hapo ke kamera ki bangine syong tang para mangi kadai bandai ahmat jong pat ba bat ai bu pat ba unrai ba kadai ke sarkar ka balasai ne kani ke MOU ne gidai mangi ki bangiyo ngi pensyong nongrem na ki kot kisla ki bo konrat sang mahi ukren bat uong bo ubi siki. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.